1, 2, 3, 4 sang bayan kaya si Isem dito yung YouTube channel ko. Siyak ni Juan kapagayang ko may sa akay steak kinilukano. Di mo liplipatan, subscribe, like, ken, ang komento dito ay vlog. So ayan guys, good morning na yung baga bigat yung kanya yung aming kakabsat ket adat tuy nga tata. Akas makita yung nalawa ken naranyag nga bigat. Ket karamihan tatat ket mapantay yung nga tataltalon. Ken intay agapas kakabsat. Natay dito nga ron sitio arapang dumalnek nga warnak itaglawlaw kas makita yung nalawa nga taltalon. Ket ko kada kayo kakabsat nga i-share kayo or ipakita kanya yun ana idagiti aramiden mi iti mas makunang taltalon kasi iti panagapas kakabsat para kada kami kakabsat iti pinagtalon ket narigat ngem naragsak. So then ket panawen iti panagaapit kakabsat ket sapay la kuma iti apo Diyos mang tedman iti bendisyon tapno iti kasta adu iti maapit kakabsat. So tato ya sitio arapang kakabsat Kapag sinalawang taltalon ket sapay la kuma nakatuon na kami garapan. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayo'y dalawa'y unang magkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Amuyo ka di kakabsat nga dati na amok nga friend ditoy nga nalaing nga ag English at iwen nakpay. Ubing iso na ko nakakabsat ket kahit yung nga amo iso na ni. What's your name? Daniel? So how old are you? Oh. What are you? Iti friend ko nga agnagnagan ti Daniel. So